chat riu. Itu kelahiran asut. Mentah. Kipamday kitray mulok kitong halor. Andray kipalong kitray mulok kitong hamadan. Habang ayat kita githan yung kita hati po yodo. Habang anda kikipuwas slap kaisin ay bampet na kilong kami kichongi. Kiyeng hakendong laka kriya akibat hakti kichongi. Ringkat uslap awajur. Ubetul hakamet kichongi. Las part sirun yang rempot la cilot. Nama kata kebagi kisu yang hakendong. Kata kita giwaipat kila syong hagidukan. Kisyong hakan jaga kebetulan kecakari. Na uslap nakadaya nakasni. Kat pangipay kikipriyo kichongi. Kiichaw umat na mabalay. Katakan ching siya i-open kichongi. Shano katakan ki-LCDC. Shano katakan ng siyong handay ki-MDC kung kipay pa. Kanini po happy. Yan na nang naman yung kunlepat ko ba no. Ang voice of the people party. Pat mga katong ay bandang din mga ganong dyan. Hagan ni ka chili chong ka politics. Ladang ng UI. Pagkita ka jing syalik ko. Ladang ng UI. Mga voice of the people party kami siya habo ka jing yalam jing i-president barang ba jing i-bayin betul. Ibaadan malaga sa pinam UI nga. Hagan ni ka chili politics. Nga nami siya banyak kun yung election. Kadang isngawo yung play. Bangiyo yung priyo masyakti yung play. Yung priyo mabu. Yung chat priyo kaman. Yung priyo mait ang ka nagaktin. Kadang kikam ka yung ibang lakang yan yung kabasliyo. Iba yan pagkaran persya ay kajing bombhag. Iba yan pagkaran persya ay kajing bombhol. Iba yan pagkaran persya halo kita kinamrim. Iba kaya nagkam kinang syong-syong yan kitry mo. Hatong yang long sebagi lagi beriu lejong. Hatong kalong kabasniya bagit para senam cungi ko kitata. Pahapreng kata kacing ya tinti. Kacing keno, kacing kento, kacing cingkuak kembiar. Hado kata. Hatong ang kali kacing hatong. Kali ke kabasniya ketata pangin bagit Perpentau. Ia kata kebangi giton. Hapreng para senam. Kecil bangi kecil tetlan ka emma po uni orang ba day nang daw ngaro kung kon sa mga snot ti pati na mga suto don kampan kasya ni kanong rem sa kapat kecil siya day tang kani kanong rem kaman pelaluyo pada nakita kecil knyum nakita kecil siya le ben hanggang nakabayday pagkakai kapatan kapalahyar doro do katata kipriyo kecungi kila siya kanyat sekendang kata kiway pati yang hakmatapat kadang siya kae bagi sangsat at kailanon amang impay kali kasi siya kasi kinong sangsang kecungi kikun samla kecungi kiyap siya ko mga ngekam kinong kami mo kagabuburam at mungu ilay lejong iba ay nga kami kalong rin habay patay pagkumno pangwan sa kapatay kadang kata siya prinsip GM habang kilong kami ki ay GM ni kikun kiti hapot si GM habang kikun pat kami pagkataga ni kacingyan yang GM kami mga ongkong kipat pa kita kikun ki mangingi po si GM ibu ang kiti kicungin ni kedok ni kleri ki ni ini tanya ki pangiri hakasyadam kacungin hatu kupat pa hatungin siya mo tang nakacing bakla chung nori jono tang nakacing bom sim kya chung nori lo jono hakabay day pat kata ka politics habaday baga takasensya kada mangindo no ikikun chung isi tempo hatu kikimikik pakin mahun makin yoi ikikun chung nakaniga pertay kin nakaniga pertay si tempo nama menta kat tanga pet syarum siya na yung pangayat jiyap jong kikun sama kebahapo arpo adu saupunan sepo ngai sisa nama beli kalong kumpa nama kecil ngoti kebapan siya kejono kejongi hadian kecil puli kekam kemdan nama kemdan kecil dari patno kalong lasu hap takut tanggi sertifikat pakai degree lagi yang kijoki handai hak kebekut kayi kepeteng amdan caka bagi kentamai yang tak cakpo kejoki oh kalong kebasang sat kalong kebakang met kalong kebakang tak habang impet yang kecilong cinja chong ke imlang kesalang
Mangangin scam BUE. Mangangin scam baru nanging UE kata. May kata ka jimat, jong ka jila ka jungi. Nangit pang UE dalam kijong hikmat. Kaya ito mangi kung kanchat na rin. Nangit pang UE kaya ito mangi kung kanchala ng hikmat. Nangit din na takadaw kung kipat ka. Iwan na kamachupi. Kilong kami, kilong ka pa. Mangin buhay ka rin, magkachat pa rin ka jungi hanggang chingduay. Kachat pa rin ka jungi katongkap na kachingdala. Kadangkang kachingdala ang magkay makasan siya kakada. Na mga scam, kani kadon kachitay haman kipliwi. Pliusem jong kinong suslong jong karito si Chantiay Brokaway. Mga din yang pli, kani ka po kamantal kamday tangkachikun. Jong ibaat ng President Jong kamday siya tangkachikun jong ka Voice of the People Party. Kani kachikun. Jong kilong na. Kinagdani bikur kiti. Kani kalaway ka jong iya kiti jong ki. Pagkukip pata. Yin na tanong rin. Mga scam. Wat lakawan ka ay parang lenti jong yan ito tip. Pagkadang kachingkermen habang linis siya niya. Kalihaw daw blay makraw daw mangingin syakri. Bahabang inchid ikanikan mangrem UE. Na makadangkam kachingkod. Klam kachingkod ni mamla kachingkalag ki HTC. Lagalong ha assembly. Lani lagalong hang tinga po yin daw parliament. Handay ditang kaching sensya kada ka makod ka mabet ka masuba. Ditang kata ka mawamra ka manwamra. E kaching kala hangtay hapo yin daw ki HTC. Hangtay po yin daw assembly. But hangtay yin daw parliament. Pangangeskan. Pinutulkat. Handay pitang ay kersyan rata. Palat aka ka mapilak kersyan. Hagipor ki malagat mo jong ka MP election. Handay nangyo syukmat. Yin UE. Ya kata, kakti, kapapit ay sa sisimpat, ha ito'y jong pi mahabakatus ni pilat. Mantat e kabut tangkat lais ni mendapat pa. Yindan, manginyo sa sisimpat manikap e katagahok ka jong jong pi. Nangeskam, katukakti ka jong pi kan pulkut no. E kaching sya tiya, surop jikun samla jijungi. Katukakti ka jong pi kan pulkut no. E katagajing dok kaching jinjada kabangis. Dapat kebangisan akan nongrem coba hokpat dan cicisya. Haktu kati ke jongpi kan berikut no ya kecing rak lama yang. Haktu kati ke jongpi sa sisirpat kan berikut no ya kata kecing syak. Cinta jogite ki masyong kita ki pan kaput. Nama ka KHTDC ko ki padba. Kadang kami ka riba ka chat riu. Kadang kami tiki ng syong hangya pa mawat. Kadang kami ka mawaplang constituency. Panwara ka cingkelang. Dahil talaga ni pan mati. Ka cingkersyan ka maratba. Ringkat ka cingdway. Ringkat ka ligikti ki jong primang yenleg pantap pansyan. Hagang sembol jong upra. Panwara cingkelang. Nanda ki longkian ki majiwan ki cingkelang. Ban berpaipat. Ekari. Kabasok, kabasyan. Ekari. Kabadan. Ban berpaipat. Ekata ka sepak kapau. Kabang belay lang kerku kertang. Echat paniyo kari kasi jantia ka jungi. Bat eka jela jungi ni parok kaway. Mga ngekam. Nginchiyan eka ay kabatay. Pangamtang ka jing amtatin. Na mabajing siya niya jungi ka Voice of the People Party. Nadong kasi ka mangyeng. Ningkong, kapadang lang ka sili ka ba, anong katatabangan yang pagkakun ka election. Klam ka pisa ng UE. Yung tao magkawor o magdan rangkat. Pag yung tao ublay panging syakri kong gabi, seplay. Udan rangkat hado kinikikilap mat sa badmenta. Pangangekam. On islay nagchat pa rin ka jungi bat yung kinong-syong jong kari kasi ni Chantia Parok away. Pangangekam pin ay. Yan ay na pagpa kaching kersyani pa langkas na nila po mga pananin na mo pang constituency. Yan ay na pagpa ako pa niya slow. Yan kastor ka jongti. Kublay siya Yang ngekam panginde ikatangin kemau. Hadu katay ka arpway tarik. Jong upnay.
Februari mentahun Inlet penting temai pat kata bagi kerku itu tahu itu ngaju pin mati hai ini tempat tak kadang kecing kerku pat kecing kadang kecing pat kecing yap pat mentah nganget kem panggilan ciet pentersan kecing pat ai kecing nganget kandan tentang kecing tuang kepau hati lagi kebelah sibul kemudian kerku yang piparo, itu kita belah kerjaan di kahok nado bastang, hadu mentah bagi kita bakal kerjaan tu. Kami tu mengingi kot ni where pi kena kerjaan ni. Yang ada lang ini smoke tilang pan kerjaan. Ya kahok nam bagi kuan kita pateng. Wat nak semua payah, wat nak semua tilang. Baro tilang kita belong kerju kawe. Yang kan kata kerja payah. Apa cuci ni kot ni where pi tu. Wat nak semua apa tu ni kepat kerjaan ni. Maka ni kepat